ni nyuma y'igihe kirekire hagiye humvikana ijambo UCI World Championship cyangwa se shampiyona y'isi y'amagare cyangwa ukite igikombe cy'isi mu masiganwa y'amagare. Ku nshuro ya mbere rero rikaba rigiye kwakirirwa ku mugabane wa Afurika, ariko by'umwihariko kandi biteye ishema kuba rigiye kwakirirwa bwa mbere muri Kigali City, umujyi wa Kigali mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu rw'imisozi igihumbi niho irushanwa rigiye kwakirirwa. Mwibutsa yuko rero harabura amasaha makeya kugira ngo abasiganwa ba mbere bahaguruke kuri BK Arena bazenguruka kuri Convention Center bongera bakata bari gusiganwa n'igihe. Reka mbe ndetse kukumenera ibanga rero mbanze nkubwire yuko iri rushanwa ari irushanwa ryategerejwe cyane muri Afurika, hakaba hari ibihugu byinshi byagiye bisaba yuko byazegukana kuryakira ariko bikaba byaraje kwanga birangira iri rushanwa ryakiriwe n'u Rwanda, ryakirirwa n'umujyi wa Kigali. Iri rushanwa rero rikaba ari rya rushanwa rijyamo abayize abandi, aho hari ibihugu biba byaratoranyijwe bigatanga abakinnyi, ndetse akaba ari abakinnyi bitwaye neza, abakinnyi beza muri ano masiganwa, abakinnyi bagiye bayiga abandi, aho bamwe muri bo batwaye ibikombe n'imidari muri 2024 sezo ya 2023-2024 muri UCI World Championship cyangwa shampiyona y'isi y'amagare, bamaze gusesekara mu mujyi wa Kigali hano mu Rwanda, biteguye kongera kwegukana imidari, biteguye kongera kwegukana ibikombe. Gusa reka mbanze ngusuze wo ukurikiye iwacu topic, mubwira yuko tugukunda wewe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu, amakuru yacu ndetse n'ibyegeranyo tukugezaho. Mwibutsa gukanda subscribe rero kuko aribwo buryo wajya ubonamo amakuru yizewe kandi ku gihe. Mwibutsa gukanda subscribe ugahita ufungura akazogera kugira ngo utazajya ucikanwa, nyamuneka, kubera yuko hano tuba tugufite amakuru umunota ku wundi, tuba dufite amakuru atyaye kandi agezweho, aho dushaka kuzabana muri shampiyona y'isi y'amagare. Iratangira mu kanya mu masaha makeya kuri Nzeri 21 cyangwa Ukwakenda 2025 tariki ya 21 ku cyumweru, duhagurukana n'igare rya mbere rirahaguruka kuri BK Arena mu gusiganwa muri UCI World Championship. Reka nanone kandi mbanze nongere mbitsindagire nkubwire yuko iri rushanwa cyangwa ano masiganwa ya shampiyona y'isi y'amagare UCI World Championship ari amarushanwa aba mu bakinnyi bitwaye neza mu masiganwa y'amagare, by'umwihariko hagahitwamo ibihugu bitandukanye muri ino si. Kuri inshuro rero irushanwa rikaba rigiye kwakirirwa mu mujyi wa Kigali hano mu gihugu cy'u Rwanda, hakaba hateguwe ibihugu 113 biraza kuba byinjira muri ino rushanwa mu masaha makeya ari imbere, bikaba biza kuba bitanga abakinnyi batandukanye baraza kuba bari gusiganwa hano mu mujyi wa Kigali. Hakaba hiyongeyemo rero n'abakinnyi bo mu Rwanda cyangwa abakinnyi b'igihugu u Rwanda baraza kuba bari kuduhagarira basiganwa, ubwo na Ferwasi cyangwa ishyirahamwe ry'imikino y'amasiganwa ku magare hano mu gihugu cy'u Rwanda bamaze gutangaza abakinnyi, ndetse bakaba bamaze kumurika imyambaro mishyashya izakoreshwa muri rino rushanwa. Ikaba ari imyambaro ubona ibereye abakinnyi, ikaba ari imyambaro ubona rwose yabugenewe, ari imyambaro igaragaza yuko abasore bacu bazatahukana intsinzi. Gusa nagutindije, reka mbanze nkubwire bimwe mu byiciro biba byiganje muri rino rushanwa, nkubwire bimwe mu byiciro bigenderwaho kandi biba bitegerejwe na benshi cyane. Ku ikubitiro ndabanza nkubwire yuko hari icyiciro cya women n'icyiciro cya men. Ibi ngibi bikaba ari ibyiciro by'abagore n'abagabo, ndetse bose bakaba bagira ibyo bahuriyeho, aho bagira icyiciro cya ITT icyitwa individual time trial, aho buri mukinnyi asiganwa n'igihe, akaba kandi asiganwa wenyine, nawe bafatanyije ko buri wese aba ari kurwana ku manota ye. Iki cyiciro rero nagira ngo mbanze nkubwire yuko kiba mu bagore kikaba no mu bagabo. Hari n'icyiciro cyitwa mixed team relay cyangwa team time trial, aho ikipe noneho ikora nk'ikipe bagasiganwa n'abandi, ariko badasiganwa ngo barareba uwa mbere, ahubwo bakareba uwakoresheje igihe gitoya cyangwa ikipe yakoresheje igihe gitoya, kubera yuko muri men's cyangwa women's time trial ariho haba aho kureba umuntu wakoresheje igihe gitoya, naho muri mixed team relay bakaba bareba ikipe yakoresheje igihe gitoya. Rero muri ibi byiciro hiyongeraho ibindi byiciro byo kuvuga ngo
ni women's cyangwa men's elite road race. Ahangaha rero akaba ari handi basiganwa mu bikundi bakareba uvuyemo ari uwa mbere wagiye asiga abandi, bakajya bahemba abazamutse kurusha abandi, babizi bajya bahemba abagiye ku ntera ndende basiga abandi, bagahemba abagiye basoza etape ari aba mbere, bagahemba uwegukanye iryo rushanwa ndetse n'abazamutse aterera kurusha abandi, kugira ngo ibyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe muri ano masiganwa y'amagare. Rero reka mbanze mubwire yuko icyiciro cya Men's Elite Road Race kiba ari icyiciro gitegerejwe kurusha ibindi cyane, kubera yuko aricyo cyiciro basiganwamo mu kivunge hakaza kuvamo uwa mbere, gusa uwa mbere none akaza kuba ahagarariye ikipe y'igihugu ye. Iki cyiciro rero kikaba cyaratsinzwe cyangwa cyaregukanywe n'uwitwa Tadej Pogacar. Uyu nguyu akaba ari umunyeslovenia, akaba yazanye n'umugore bavuye muri Slovenia baje mu gihugu cy'u Rwanda, ubu bakaba bashyitse mu mujyi wa Kigali biteguye amasiganwa. Hari kandi icyiciro cya Men's Time Trial, iki ngiki nacyo kikaba ari icyiciro kiba gitegerejwe cyane cyo gusiganwa n'igihe, aho umuhanga muri cyo wegukanye irushanwa rya 2024 akaba Men's Time Trial winner cyangwa akaba ari we watsindiye iri rushanwa ryo gusiganwa n'igihe, bamwita Remco Evenepoel, umubirigi w'umusiganwa ku magare cyane, nawe akaba yamaze kugera no mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo nakubwira gitangaje rero nuko muri rino rushanwa hari abamaze kuva Zambia, umugabo n'umuryango we baje kwitabira rino rushanwa mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba bamaze kuhashyika bakora ibirometero birenga 1400 bavuye muri Zambia bari ku igare, nabo bari kunyonga, baje gufana bataje gukina, kugira ngo n'abazaryoherwe n'ino mikino cyangwa ino shampiyona y'isi izaba iri kubera mu mujyi wa Kigali mu masaha makeya. Ikindi kandi ngira ngo niba ukurikira Iwacu Topic, niba ukurikira ibitangazamakuru bitandukanye muri rusange, polisi y'u Rwanda yamaze gutangaza imihanda izajya ikoreshwa mu gusiganwa n'imihanda izajya ikoreshwa n'abanyamaguru. Niba utarabibonye nabyo, nyarukira kuri YouTube channel yacu Iwacu Topic, mu biganiro byabanje uraza gusangamo imihanda izajya ikoreshwa, aho imihanda rero yagenwe yuko izajya ikoreshwa mu masiganwa izajya ikoreshwa n'abantu basanzwe mbere yuko amasiganwa atangira na nyuma yuko amasiganwa atangira. Bakaba baratangaje kandi yuko amashuri yo muri Kigali yose n'indi mirimo ikorwa abantu baciye mu mihanda izaba ifunzwe mu gihe hari kuba amasiganwa y'isi y'amagare mu mujyi wa Kigali. Aya marushanwa rero akaba yarahinduye byinshi, aho n'ibikorwa bijyanye no kurangura ndetse n'ubwikorezi ahakoreshwa amamodoka manini cyangwa ubundi buryo bwa transport bukorerwa mu muhanda bizajya bikorwa mu masaha ya nijoro. Aya ngaya rero ni amarushanwa cyangwa amasiganwa y'amagare ku ruhando mpuzamahanga, ikaba ari UCI World Championship imaze guhindura byinshi hano mu mujyi wa Kigali, imaze guhindura byinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone nongere mbivuge ni umwihariko ku mujyi wa Kigali kuko ariho bizaba biri kubera. Bikaza kuba bitangira rero mu masaha makeya, ubutuvugana arabura amasaha adashyika umunsi igare rya mbere rigahaguruka, aho haraza kuba hatangira icyiciro cya ITT cyangwa Individual Time Trial, cya cyiciro nakubwiye cyo gusiganwa n'igihe, aho buri mukinnyi ubwe araba ari gusiganwa n'igihe bakareba uwakoresheje igihe gitoya. Aya masiganwa kandi araza kuba atangira ni hagati ya BK Arena ndetse na KCC cyangwa Kigali Convention Center, aho baraba bazenguruka bakaza kureba uwakoresheje igihe gitoya. Ni ibyiciro 13 bizaba yaba mu bagore ndetse n'abagabo byose hamwe, bikaba bizatangira kuri tariki 21 mu masaha makeya ari imbere, bikazarangira kuri tariki 28 ngo bizatangira ari ku cyumweru ejo rwose mu masaha makeya abura, birangiza birangire ku cyumweru gitaha nabwo birangire ku cyumweru, ubwo bivuze ngo bizaba ari ku tariki 28. Ni amasiganwa azatwara icyumweru birumvikana, gusa reka mwibutse yuko ubu tuvugana abakinnyi bose bari tayari, ubwo twahire ku bakinnyi b'ibyamamare bamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, ariko hari n'abandi bakinnyi kubera yuko ni ibihugu 113 byatumiwe ndetse n'abasore b'Abanyarwanda bakaba biteguye guhangana. Ese shampiyona y'isi y'amagare iraza gusiga nk'uruki mu gihugu cy'u Rwanda? Shampiyona y'isi y'amagare iraza gusiga nk'uruki ku mugabane wa Afurika? Mwibutsa nanone kandi yuko u Rwanda ari rwo rubaye urwa mbere ku isonga mu kwakira shampiyona y'isi y'amagare. Ndagushimiye rero weho wakurikiye Iwacu Topic kuva dutangiye kukugezaho ano makuru kuva tuyarangije. Mwibutsa kujya ukanda subscribe mu gihe usanze ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro, kandi niba ushaka ko tuzakugezaho igikombe cy'isi cyangwa shampiyona y'isi mu masiganwa y'amagare, ibuka ukande kukazogera kugira ngo utazajya ucikanwa na buri nkuru dushyira hanze, kubera ko tugiye kugera mu gihe udukeneye natwe tugukeneye kugira ngo tujye tukugezaho inkuru mu masiganwa y'amagare, maze nawe udutege amatwi
ndetse n'izindi nkuru zose zigiye zitandukanye, igihe twabanye muri iki kiganiro nk'abandi fixe.